mwishia ridungu le shairi pandwa mwana lahe mwanamshohatu Nuria Ibura kao la mingoimo wanawashe wako hanza ye erdarasa wala yushuhuliha naye mihadhara raye erdarasa ye jaja hezemvu nemali mwanamshia tungale jimbo le shairi lila yali heza yoka shamberi mwanamshohatu mtukufu ya la harma mji wa Mkazivile yeusubuti wakati wahe mihadhara hasinyi cheki ya 700 euro mwenye upangale jimbo lila le shairi jitukufu lila mwishia enamna yaliheza darasa ke jahana be ya mahususu ke jahana be ya haumru mahususu ka weinaangaliwa weyatangaliwa bunge abo nyinyi wa Komoro za hanyonde zijoka henda jaba za hanyonde zijoka henda jaba haukanga mmonao oamba wasomo wa hea yabo wa ujuma utsotafada fundi Jibril no wanaziona hahe minhum dami kapiten Ajida Twiram Komori pia nganyi yabo mwisha le shairilin namna lahenda o wazimilia no wazirendao na haina kafalajir erdarasa nge yabo wazimanera isiwa no washangirizwa hao Jimba na Twiram nganyi yabo ngamwishia wandu waka walona ndevu za mbuhu na ndevu za mihundaji na ndevu za pa ngwaho yabo wetomwa kwaturi tomwa manani ngwatomwa mgu manani ngwa mtomwa onini manani bo wa Komoro mdaza mfunye matsu raya hunda faida raya tuhunda rawanzo mdazeze wao kwatu abo wowo kwana kauri renda ndrongo wala kwana kauri ekawamba zinumbirizia skartina hata erdarasa keturilisa keturivaza keturinosa keturilibia factory toka uyonzi shazembio za hatu kamra hose mnapubeli wahe mroha hose wo mshana hose halinikiwa esa ero ngupo esenki rijaritanganya rimwere yani ngaba hewa wandu yabo wamba zinu haramu wanu majahidia wanu majahudi yanu majahali ngamuzishia ondro rawa baba rawadzaze ramashababa ngamuzishia ngamwanzo sisi rudomaniliani karna humaniliani tena kabwana uhe ya mndu yabo yani deye hasibabu nde erdarasa kabwana uhe ya mndu yabo ya de Twiram hasibabu nde erdarasa kabwana uhe ya mndu yabo ya de rais wa erdarasa Said Mohamed Jibrilu he erdarasa rimfenyi yaoni rimjibu na ndrongo a partir ya lelo hawi yaranzi juzi gujo bata yeka kweli ngurideyo ngujo fanya yezitendo amande namna ye mwana hatu mwana she watu rafiki kau halaho mjini panda harumemba jini zentu zinwe mna mwana woha hea yabo wonde mrurongo uwono zenjema erdarasa na Ustadh Jibrilu na Kapiten Jimba na Ajida Twiram ze jitihadi zao no wadzaze watukufu wa erdarasa wezifanya emna mwana wonde ya ile wa harumwe Komori kamili mwana hatu mwana she watu uparwa rafiki hala haruma le jiji la panda ya mbajini ranzi ngasina mfumo bano emna moto wonge bano ngwe juma urongoza ye mafundi haizo ya wona hizo ya enshi hosonima ye erdarasa bongenyi wakazi wa Komoro kanga muhimu abo mwejibiwa Bajimba na Twiram na Jibrilu ngwa lapizi wao ni wandu hari wasoma hari walona akili na mramba ukaya hari Jimba hambandrabo hapa shia engabo ya tujo pashia bowandu mrajo dozinga manyende jiro barini la subhanallah bali kweli mjinga sawa na nyombe haya lolo mjinga sawa na nyombe ula ujinga andrabo do bahiza mru engendrabo tijorengwa ujohanyu subhanallah la haula quwwata billah hari wala alimu mjuzi engawe alimu kutujua bahati nasibu kwa hiyo ivumbulwa wanazioni waivumbua haruma hadithi zinji huzisomo hangu na Jibrilu
ino amba bahati nasu ibuyoke jahana lekodi ngewe husomonga wena akili ngwambo mihamba ndrabo zinibe hamanga yengabo ya ajo ya jomba kweli ngewe wamboze kweli ewa banu nyima mboze kweli nde mlo yiho eze kweli zanyu kazi mangaliani abahenso leitrawa dazila za president Salim Hamadi ese bushini joba ya mkaka mwere waze etsole babu ngamjoka wa mfindu tsazinu zija samanongo za mafiti Ramba hapashi handrabo nge ambaze kweli zao ziusove kwa mana mwanja itwa shauro dabo ulo komori walo ulo jomzuga ulo hamabala Henry Piero ye ntingo ya tsombo ha ulo jele gisilino maji utona populia utona zoamba utona hata mbarongo ubaba ihero neshani haya jana mimanga tsende erdarasa wale erdarasa tsende yani hansi Faransa inu kauja juzi tia shiranzi halenga mweshi nyumba inu erdarasa yekaji de kinyume miure malama nda sababu nde erdarasa na valatiba la mapesa ngamwendo nayo ntsina tike hangwe tikangu ise ntsina 2 euro tirenge ye metro hau tirenge le bus mi honda tire malamanda hasiba bunde erdarasa na valatiba la mapesa ngamwe Tama ndongoza mafiti bomjinga mjinga tindawe basi abonge abo wazaze watukufu wa Komori pia wahemasiwa owangazijano wanzuani no mwali waliyo mayoti ngari mrongo zawo no walonzuani no walomali no walongazija ukaya ranzile lo kabana uhamdu yabo wamana wanu kwatsurideya wanu kwa twanzazi wanu ngwa mzilia woni nyinye mariziki yanyu shatindasi mime kati tizia ederar minga mwendo hazini heni usiku tuiramu mwendo hazini wanu herara sapia rulobo hakuwa wenji ndo alobonze rifanyu haziri hundu mapesa ya hema pubeli ya hatu wa madeli mwazamba ne mishana ne malufi ya wandu makokore wa tsamba ritanganya rimwere yani yeke erdarasa isiuwa karna utushe hanamba ndrongowo owajo zumurijiha danyi ngabo mdaheda ijazi tso yanipara salui mona jidaturam la presidente tso hasanji yeke erdarasa izia singarendo muhazini si wandu wa erdarasa owazumurijiha danyi bo wa Komori ro walobonze ro wanazioni wasoma owatswandao tsabo wanaziona Senegali amuhime mbwese wimona jidaturam daenda ijazi manzo ya njia asaha voilà bozaze msikia hapo mdore makoti baringa mwishio fulani na fulani wede ya Jibrilu na Jimba na Twiramu ike yabo siseka erdarasa kafundi wi repo mona jida ike erdarasa fundi haba saini yalo harumazi hazizo hazia vaturidaza na bonga rerwa uze video zaho wandu wa taadiao rifinya mato badi karna ka uzubu na mbandrongo karna utsomba hendu ya hula omenje ya hatu ye gazi tu regle ngazi endawo wazunguru jihanda nyimwa nzao mwende mula pitali da nyimwa nzao mbahindumle da nyimwa nzao mzihiriwa bahanu volala zonsi peze dijewezunga minizo bana baheka mjamuishia Jimba na Twiramu na Jibrilu ngwa lapizi wao rizia nortido dezilwa watswandanyi mona jida ngawina mrongo Arabame Jim mtukufu capitaine ikao inu message le très important chijiviwa ukayanga mono Ustadhi Naili Ibrahim Ali Said Mwenyezi Mungu na utukuza ujazeher aukaya wewe ngao yabo ngwambo zinji Ustadhi Nail banda we mngu welewa o binadamu welewa o yedini ya mngu welewa o auka espanishia o zeka spanishia gejapar panishia rangwe makoko hatu nuadzaza hatu nuababa hatu jusqu'à maintenant bader zionao walo fundi uzifanyo capitaine et message ningo très important si udungu rangoma doni auka mi udunga ze video vraiment yo très important homi participer ni utunie muhono haizo hamba aukaya ngamfikirukaya rangura hao jazala bo captain hao rangu mimi mwana mshaho ne jazalo rabwe matso hatu remakoko hatu rewabaya hatu kwa japaro na zini zifanywa ni erdara safundi Jibril zafanywa ni bambo jamais o wanadamu wenji ikao do waonao ezijilio rikafukirukaya yema yatima ne mafukara no wawade ne mamaskini ikao wakaufanyiwa
lwa joju hawanilie wahuanile fudi Jibril na wonsi pia wadaza haini mrikao ze video wa ulonizo video ikao zilo shiwi ikao ndo ulonizo actuellement ze video hizo ngoerewa wanadamu wasemeza wanzo solution wala haba sanduga una kazi jizifrenea nyumba mayatima yandisiwa mayoti ifrene nyumba mayatima yandiswa nzua ni frene nyumba mayatima mwalina gajazi frene izo wakomori katsuwa disa kapitani kwamba kalima habo ngamli accept sikubali rangule uo owadi ya ufundu watu Jibril utuwajibu Mwenyezi Mungu waicha ukade mwenye yede mwenye solution jawabu sha sisi ngajoka tauka mimi ngamjojuha no wanilia fundu wangu balantu wanilia Jibril mwili gamwanile mayatima ne mafuka vanungaru hozao niwo vanti fundi weye zile ekati na janizo zile mwanaye abunja juu mama shabanu mimi zembana hatu ngari msikini yao ni nyimtozi jua nyimrende wao kamtozi jua ba edemana na boka sise karizia mrada Jibril wata ngarjoka Jibril kana mjibu sheka vangu njaju anafanya solution waparwa ulandarenga erone rajara njilera singarjo kula ngarjo munwa ngarjo la manjeni kartina tabwa maji kartina tabwa owazidi wanda wena mrente odone raza video za taabu na mdozi veshia wanu wa hovanu wede ya Jibril muiona muishia werideswa rana na mdo wavesha ze video hizo batiseka erdarasa izia sikarna ka udhuria namba rogo bami ure malamanda sababu de erdarasa si livi wami na wala tibala mapesa ya hawa ya erda garendo rawa vesho walongazija yabukena ka unifenya hata mbamba rogo endelee wodo uziro ranzura mbioka wa Komori banu jimbe yabani ya rongowe kapiteni hautura myarongowe zinu garongole yao garimdongole yao ni bada sisi de rahimile erdarasa sisi de lobati madasina wazazo lohunu manga vanu wakaobidi wajua nilefundi Jibril sida wanu watoze mali walohunu manga chimrua erdarasa itoka yonti chimzaze wala mbaba wala shababi wala shababa wa erdarasa na mbaki mwone haukaya wajosingamanyi hamba danyi mloiho ze video zabe wahunu zabe siwa kapiteni nizo nabeshe wazo waotu wangu walo Faransa waotu wangu walo Mayoti waotu wangu walo walo Komori eba Komori nyinyi mwafainyiwa nana nyinyi mjukanza mfainyiwa nyinyi kamtushe heli njota jamais heli jimba jota bia bofunda deziwa nyinyi nikamtabiha nikamtupre shanga mwono haukama yoma fiti yoma na hangu timana hangu haukama minga haina wono na magali inu l'hôtel inu restaurant ya shikomol wandugo banu ngwala tikaujana lemban tibe au kaya ngamine vero ya hangu mjokula ntibe nle amine ero ya hangu mjokula ntibe nle ya tsai hadi ya lokomori ikaonge mwade ya johanza ne mbada manza imani Jibrilu kamtuju hama mwanilia kamtuju mwalute nzongo zino shaga mona ukanga bide tulamia rongo jimba ya rongo menso huramba faida itoka uyonti murofaido hamnyezi Mungu no hamsi au msikinia haukaya siso himaba nirdalie fundi hauanile mafukarani mayatima eba nini wa Komori Jibrilu waiti president Zali na inge karihana Azali ge karihana gouvernement eba nyinyi kamonesa ukaya we mwanadamu weizu yambao sisi sisi handicapant sisi mayatima karti d'accord na zonga fundi Jibrilu shanga mdaza turamu ya leziwa jimbale ziwa mdotea na hamba mafiti emwanya sirifiki rafiki ikango ihokomor haju hanguone soka utukivu nana fundwa tunail haunisa gone sokiti usikitif karina urongoa rijwa karangoa kati alaikum salam langwa kati fundi Jibril yazia oura iswa erdarasa ngamona yeye mwana ukaya kati alma erdarasa nguyeshi kupashio gode hoyanzao kajaliwa mali ya erdarasa hata kile mahala pia yezo kazi monisani yokajeshi sisi radikal jasha erdarasa wataiha nda wanu wafikiriwa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na mkeradhi. Oui, je parle fort maman Adam Mfaume parce que j'ai envie. L'important j'insulte pas, c'est comme ça. Initi dans korongo hamba bimurongo haku parce que mi mwanamme. Olewa. Alafu zonjo kwanza na behindo.
watukufu rangule otisha izo fundi wangu jimba ya hamba kapteni wangu kapteni au karo yo umkinisha ishindia ntina urongo wa ikangabo kaliboshi la dia fundi Jibril Mwenyezi Mungu no au kaheni ya fundi Jibril wa faida na wajibiwe wa mbeti jao hawazi yesi ngarjo jivura ribaki emana erdarasa sikartu yunda faida ngarura kwa Mwenyezi Mungu ngurona zembio renda hema yatima nezendishe nuwawade neze ajali zijiri uriveze rusikini ya shaika owaduzawo no wenye urende wazo wafunye maso wana ano tarauza matena ulewa kazi tumtusheni kazi kwa msangafani akamsona ukaya pani mwanadamu ngumenyeleo umati wa mtume pani mwanadamu ngumenyeleo mayatima pani mwanadamu ngutabisho ani haukakomori abasahani mbulo mwade ulona problemu gena toma ya ukangabo erdarasa na hali wandoka ufahamu baada eni utsona manga utsona mbamdu maore utsona mbamula rinyo atoka fondani na fundi Jibril banda fundi Jibril nge yabo kasi tumtusheni kamtsona ukaya baada ngudeziwa abase erdarasa fundi Jibril hazia wa raisi kazi jatushwa na damu wenji ikao ibidi wi mama Anisa Asia ilize zenrongo zendeleye na hanyu wale wakamswafilia miminga mivanu wale wangamfanya mnazo hangu na vikolo hangu je video comme la longo ngamjola botrasi nlobo mtsana nlobo masi matura myoka madam de tutapila ta mama hangu nifanya niza ufanya ndo la pitali yenye nyikao makao bidi mrekonese mrambo kaya we ema wanadamu makalbosh wadi afundi Jibril wanungu amenyelewe mayatima gwamenyelewe mayatima sha woramlewa Mwenyezi Mungu Jabbar sharangule worilenge miadi tijaba ni profiter ma video ya capitaine rangule wo owadia fundi Jibrilu riwashitakia Mungu basi shaika ngabo mwanadamu toka urongo sababu Jibrilu do warende wao ezitendwa zema bamishale jibo la virabani ilokali tina be ya Jibrilu erdarasa ke tina be ya mahususu shade hena mwanadamu ya tabiha ya waishia kafala jiri wo henda mwishele jimbo la demana na kaulikaza kaitina mru fulani baheka nyinyi mjiri waoneze rongo hizo ngamwishia weze kufuru Jibrilu na Tiramu na jimba zonzo mpinga zitsongezawe zitendwa zila zilende ngwala pizi wa muda zambata neono mdaishia na nasi batungarujwa udaza na singarujwa uyeshi vesine erdarasa si amjo wagara waba hainu kombe zero vumasihu ni wagare votaseti ne kafe yangu njema kafe ole mwagaro mwema nsina hata problemu wa mwezi wa hifa le witi horale disi ngamliwa nil ero ya hangu sifa alhamdulillah nsuilwa mwenje nsuilwa majinsu watswandani ninde mnereyo video ni msaidieni nende mbio msaidilwa mana hanyu badi uhoza mwanadamu mwana kufanyishi hao mwonoke mwanadamu ikabati hamada ya harumwensi ngewaye chi harumwensi karangu mzaza hoko kwaho emako kwa tukamja paruziona mziwono mru hamado hahimi ngufanyo mfundi Jibril ngudeziwa turamwa himi ngudeziwa jimba himi ngudeziwa winjwa hanyu gamona hamabala nyindi makabidi mjemlite harimerwe wa wanalia no wanilia bana hanyu karna udezila tena kabana kwa mana warwe rihundu namna hata ili wazazi wa investise mapesa ile mapesa fanyiwa ngamona zifanyishao kasumdisani ya ujula hasara da milu Faransa ni amino kano kama madam chonga doktora nangalia ni amino kemba nzukanga mdonga mvanika kamkara vima madojo kaya fundi Jibril kabida mwani o mwanilie do wakomo hojini danyi wa masiwa badi banu problemu badi hata wala mu mabarani hata wala wanazioni ambao wende ngwasoma akili walomu mabarani waunao zenjema zao ya warenda wao zokasuwatushe mkomori na hizo ndazila wamba mngazija surtunde mngazija na rohombi wala ya paraka wambia kahabuti jau mngazija na rohombi wa masiwa wao wapeu shamngazija yatende kajadungwa basi ngamwambia ona karna wimazanu rilapiziwa tena hasibabu nde erdarasa ejonde ya personeli kimrubani amjeujiza shejo kawe manande zilwa wanu nde erdarasa na Jibrilu kasude zilwa mwile chengude zilwa erdarasa ile chamalinu basi nyinyi mhundao ze faida za ile chamalinu na nyimlinda wotoma ya mlole toma ile chamalinu kaka mjazamba mwazi wanilia karna udezilwa tena Jibrilu weka jibu ya udezilwa yata ekajibu shamini damina Tiramu lirko uhimabanu na medkiko haeleza mbabishe ko uhimabanu hazaruba damina Tiramu ungeranzile lo
karnau habanu riwanilie rimdailie ni manaban karsuanile erdarasa ngari mwanilia oni namjiwanilie msijiwanilie riena futu karnau dezi wate ukapte yekujao na ukaya gawe na mafuti ya mwanamsho hatu ulokomori yaliona kafeli lebele wenge yabo wanadamu wapewa waonao ike mwanamsho ula katina ni mjomba ni mbambia joshida ya katina ngola kutalia mde ngeya watabaha kamati mrana bodambari ni maishila mwa londa wenge Jibrilu hakabanu hakaruma zeba nazai kabajajo ka hombesha timbesha mitido mbesha foto heli la video ya honran sunraru nti hunne so ni jibu hata John Rabahainu akaja tushi rien à faire nyinyi kawa mkauhundra nyuhundra haukaya zila ngarifanya swaba Mwenyezi Mungu zinu ngarifanya swaba Mwenyezi Mungu shazi jiranti emana za jiranti hindi haukaya emana jihadi ndizo hima wane jihadi uwane zenjema za avance hima banurira uwe lurongowe haumwaniliani hauhima wala kunyimrende wa ukamtuzi jua yemade ya hundre ya utabiho ya hundre shawunjwa hanyu kamtujuha kamtuhima katuma filishani kamtona ya kaya banuti bakaturongo ha faida zahe tulamuka chunga faida zahe shawanungu rongo ha faida hema yatima ni mafukara shanganyi hukuma runjwa hanyu mbayaze hanyu kamtuona kamtuishia ganyi juma ukanti maisha bordezi wao hatula mwere male koti na mdazi mchido jibu walango au alispas mime mtsongo hamba heni mzima mbugu to baki komori andeye mbugu baki komori andeye na hunu mbuka na oza ukano bahatisha mbugu joelewa wansi wasasi kardolewa hofa mbugu joelewa ngutorambua sha avasa karna uhima aliwanilia wakati fundi Jibril uwe mesiba iso katuzi konte mumlie hata sha avasa ngardaye matwa nyinyi mloi hukomori mlena bezwe na erdarasa mmone nyinyi masaidiwa na nyinyi mjukaza msaidiwa mso utusheha zisuna ukaipa ni udezi wa wede mfanasi mbona nasi wanufundi Jibril wede mfanasi mbona nasi wede udeziwa yatakiwa ganyi hukomori Muhammadu wede makawbidi mabega mjuhao mfanyi madamano hasbabu ndaye shakida chikartura faida ye darasa yo keturifenya namba dongowo olewa ala kubo kapiteni hauzia ave zautimizi bangwese Ustadh Nail mbwese ngwanzo arenge mrongowo ni mrenge tena okay kapiteni Mwenyezi Mungu na ujazeheri ya fikira hiyo da kamju ya ukaya ya ujola hasara de wanadamu ikawa himijua ujuma udia fundi wakao anikao wenji do wasaidiwa wa Komoro rida zaru na ukaya ya utabi hondami hautabi hojimba watabi haulo hula ndo saidiwa sharangulewo kapiteni karnawe zila tena olewa na wakotinyo dia fundi Jibril babo Mwenyezi Mungu dojo wajibu shwa jola hasara da waloiho watuanza wasi gamsowasi nimbushireni wajazo erdarasa ukaya ngarmanzao ni garanzanao hanza Mwenyezi Mungu gazoka wazima hata mbebo inshallah inshallah gamrengo Ustadh Naili ha wewe wendaye Repo mon cher chef. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba, jazakallahu khair. Renga wa mrongo wo kwezi. Da zangu sasa ndisati da minaturamu baba ino zihubaki. Wewe tikati ono mashaallah tiono kiramu mashaallah interfasu ya kiramu barakallahu fi. Mwenyezi Mungu ajalie inshallah ya bariki kiramu ya bariki kapteni wa Erdarasa Mzee Jimba. Mwenyezi Mungu abariki Erdarasa watina udwaza al-ustadh al-mutarabbi Ustadh Jibril wa Nyahunrao. Janati wono kan direct shanja wahina unramba wakati na njia. Naam. Ambeseza janati za jana wakauzamba jana tizi memories zo hetwani. Nzozino hetwani chaka tokudwa mbeza za jana oratibabi. Tikanzani intervene mbavi harumwa debailio banu wandu wadingo la pizza fundi Jibril. Wale wao mana juziti dungu shekha fundi watu wale wao kao timushia haka ufanya debaba hakafunga fundi Jibril sisi karna hum nafsi umdefende al-ustadh fundi Jibril wale wao karna hum nafsi umdefende na fundi juzi yakafanya darasa yao ya traite fundi Jibril Alibaba wale wao
hatrete fundi Jibril ewo fundi ewo silamuri husumrado kaza mwananyazi fumbo atajo jibiwa ya dom kaza no ewo mafundi mkubalika leo mafundi tabanu radd birradd sisi ngardo hujibu rimwambio kahena fundi mimi tizamba shangani kanzani kufanya video ni jibu shabo lo direct na tumjibu banu direct ba wale wao akamiti mimi tsirange ukaya hena mri ambao ukaya wa mtume heni mri ambaye Islam yo mtume alitafuta jibu usikato mjibu kiilmu haizo efundi watu huo kama mimi bangu ngamdo mpara ntia para fundi Jibril albaba mimi ngamdo mpara abu kama ngamdo mpara ndo amdo mpara abu baba ndo imramba mimi ngamparo abu wala prando wala abu nasuya abu nasuya wala mtumpara abu nasuya abu nasuya womba ya abu nasuya zati mbabaye abu wonde mbaya wala yefundi watu yakampara ndi watu albaba mimi ngamdompara abu nasuya wala abu nasuya hapo yakavumba fundi watu wale wao handani mafundamanda wanzao wafungua fundi Jibril wa mwanzo waishi hadithi tsayi wakiwe tswani na mwanzo waishi hena fundi alimu wa dini uko kwa fundi Jibril ya tujua au kama ulama watu wa Komori walilapiza fundi Jibril wala wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wira hata amala zeri haribala ngoni sokaya saba muhemda ubungusha ule mengu وقال محمد صلى الله عليه وسلم انتم صلى الله عليه وسلم amba ukaya na banuko tumjua ma maana ashhadu anna muhammadar rasulullah kwa tujue maana ya mtu kwa tujue maana ya mtu meni ma maana ashhadu anna muhammadan rasulullah wale wao kwa tujue maana ya mtume haizo tijaba njeni wajibu nieleze maana wa mtume mtume sallallahu alaihi wasallam yafasira mtumenri maana ashhadu anna muhammadar rasulullah bahi mafundi mdingo la pizza fundi Jibril na mbwema shisho mwisho maana ya mtume bahi to jabana mlambo kaya muhammadur rasulullah shaka mtume fasira mtume watu jua alo mama wala maana ashhadu anna muhammadar rasulullah wa abu nasuya abu nasuya wala abu nasuya يمعنى أشهد أن محمد رسول الله يمعنى يا أبو أعتقد أن سيدنا محمد رسول الله يعني الرميان زمه لجميع خلقه هنا مركاو هاومبا ولوايا يا جبريل هاومبا كجاومبا جبريل هاومبا كجاومبا كنا ujibu kwana wewe ujibu bahi Jibril haumba kafundi Jibril haumba ngi harmu jamii khalqi mtume ngwambokaya wayajibu ibasa ta'atuhu ritai fima amara izokao mtume amri ye mtume kaja amrisha ndo kufanya njema amrisha Jibril ngufanya ngufanyo hardiwa mtume amrisha ka mratside mwananya hawakalia mwananya bakairi hondo mranda kwa wa alkaaba rahano kalia mru islamu hauno de ya upamru islamu shewo even wanu wasomo da gomba sabobese zinunde mazalembele haruma muhi zifira nawo abu nasuya huo zinunde naam wala haya mtume hambo kaendi wayajibu ta'atuhu ritoi mtume fima amri zokao zo amrisha mtume amrisha rifanya njema haditena amrisha ritido plana sheo wala unrabu zokweli hewe ritido plana sheo ardi haoni sakabadi kairi honda wa jomo wa alkaba witemro rahana upamri islamu sheo izo mtume nabo tena ishilambabi habe hamtume mitume na beha rijerdo washenkeza zenjema za hao laqad ja'akum rasulun uswatun hasanan wala ngima fundi wanu bangwa shenkeza wa mtume kujua aizo kujua wanunga dinga mtume eka kweli ngojua mtume kujajwa la pizza kujajwa de ya Muislamu
kujajodia mritoka hautimizi wala hautimizi mtume sallallahu alayhi wasallam kwa mkaya wa tasdiquhu fima akhbara rido kubalizo kao hajanizo wale wao haditena hapo kaya wajitinabu rijipue manaha anhu zajara rido jipua na ndoge kao hazizia hazaula piza wangu mtume kajaza kao ndoge la pizana hazia ukalia mroxido kalia mwananyu kajaza mdu kalia kama ngolwe mwananyu enyama pinda hazamba ngiwa ngeize kwa wankwa tukalia Jibrilu na urikalia na urivumba nai maulama wangapi wa hewa watungola piza fundi Jibril eba nusinuko tutwe manezo mtume yode mana ya mtume engwa rudionda eba nuko wamdea fuzundo harumo wade ya Jibril nge yabo da sino wana deno wanaziona ngasibana owo wamdea ewa fuzuna ndazi karso wala aizo ngamozo nambe abu nasuya wala abu nasuya ukaya bebidu ujue mana ya mtume ranzi ganzo ujue maana ashhadu anna muhammadar rasulullah ganzo ujue mana ya mtume ranzi kango ujue mana ya mtume kuna ulapiza kanabde ya Mungu akamtume sallallahu alaihi wasallam ha amrisha kufanya njema atena haharaza urendambi na hambambi na ukalia nungu akalia Jibrilu nasi waridingwa deo Jibrilu nasi na hizo mtume ziharaza na Mungu afumbweni sangu afumbo mtume hamba gema na mtu hamba zininduka wanu mtume hamba richido kaliana mtume hamba richido pula na shewo ibanka mtujua hizo bondema zinundema haizo kanazoni mwambieni nyinyi wangu wa abu nasuya mwende mwasome mama na ashhadu anna muhammadar rasulullah na mwende mwasome mana ya mtume mtidoja mdoba mtume sallallahu alayhi wasallam hamba kaya mtume na hununga mlapizao wao na hununga mtingo lapiza mrikao katina hajanani wao haizo na mtafadhali mrete yondo na kandani jibu mbaviti profitani jibu vanu jibu ya mriakamba kefunda tuyotoro albaba watunga rupara abu nasuya arenjai wa upande wa komori ho jimlifua ho wa komori rowalo ndani mwe komori rowalo bonze ikawo wo hundra zenatija za darasa ha amri ya Sayyid Muhammad Jibril nizo waona ovanu harumu interneti wo wanru walovanu wa gabili ngwajwa ka embinga zenrongowo wa warumishi wa darasa ngona warumishi waili wa biafu jimba na twiramu waundu arichanganya amba kabala kafasi wandu jina elmahadi katiabo eba mwalimu gashi ya ubaliyo hadolenzisi wa mfuanele jua na Abdurrahmani na medikiko wazungulia woimo nokwaje parosha wavumbua jimba Jibrilu jimba twiramu voilà hakaondo apusewo owandu wawo wenda we saidio wandu wevehaze mafungu enda hola pitali washiwemba nyumba na mlemba hindu ngwao nao shawo kwa wavumbua shangwa joka zila wala wafanyao akos kiramu na jimba na Jibrilu demana ebano wandu wanu akos wandu walomo twinizimo tijindini wapeshe wazeri zila wefanya hizo akos ndasi ebano wakwazi wono wakwaishia zinrabo pia wanu wanafiki bahiranzilelo nganzo nje jozi yabo urengeswi jeranzilelo twiramu na jimba karjende lambiyo rende darasa hamfaida za wa komori pia rwalo bonze rwalo ndani ze video za jabanu mbili ngarjo zitrete insha Allah ledisi muyano dabo raze sinaombi samru wala Jibrilu yutiabo sindo jona na mtahe mafundi makalboshi zende maizo muwaveshe yeze dossier zanyu renga wa mrongo. Naam. Hizo ndio message yangu ya mafundi bwana natukana wakati nafanya video na jibu au karambo kaeni jula piza fundi jibu leo sitotoyari mjibu hailmu wale wao. Eza kadavili hizo za jana bofundi captain wa darasa mtechimba captain wa darasa jana huambo ukaya jana suje jana huambo ukaya abasango jondo mbio ugosedia ezirewe no watoshinda watona dezirewe ba shaka batu jojulani ajali haujonje ujo nyumba jonja mro haujo fanya aksida haujo zaliwa manairambwe jamais garjodo veshe ya handicapé ola utina mhono ya utina mdu nane kaka jarongo wa shaongarjwa sha jamais karna usaidia mdu mpaka fundi haja
kafundika ja rejei ya nome ya rejei ye plus yahe au ya nome mru darasa ngasiyabu ngarjodo ngale handicap. Naam. Haizo ngebidio afikira yo sisinye wale wao na deli hiyo ngaripara wazazi wa darasa na mlamuhe wale wao na mlamuhe wale wao bangabo mzechimbange na video zinji shira munge na video ndio sangalia daim na mwana ola ulona le dzito ne mtatu lo mwadelebele alomde basi haizo ezadunga hapo favela wazazi kapiteni Tsuo kapiteni wa darasa Tsuo chira munge Marseille ni wazazi na mfanye moa ihsan msaidie na mwanao la ule mwadele dzito msaidie zirewe wallahi kama ula hasara habati hasara wazazi mlio Paris wallahi wazazi mlio Paris wazazi mlio Marseille wazazi mlio Lyon wazazi ngari mpara uninyo tipi walio la Rignon mama bole mayoti wonda ya banode yani paramba ngari sinyeu rendez-vous de le 10 le 15 mwalimu gashinga ndori mone ya wasilo wandu wao nabonyo tipia le 10 ngela dimuri tanganye ze swarafa. Naam. Aizo gebidio mkontakte mtoeze sadaqa tinjaria tazahamu wazazi tazahamu tarahamu hena sadaqa mjifanya maulud wa kiyama yonge dumkalantiza ono makaburini ngedumkalantiza ono makaburini ngamjozi ono kaburini hata mjoda makerenge tsitsa wanjala no nitowe hemba bia joka wona ye valeri sha aizo wazazi mengoni mwandu wandu warenda onjema ekawe mu'min rajul mu'min uamini Mungu na mtume bahi ye maukifu ya ho kaburini ekausa uziswe masuala hujibu bahinga gojona mru ya lona nuru ujo hutsengelea bahingo jo muzisa antamini ye wendo emru langu jokana nuru ujo ho kaburini haho gojo muzisa ye wendo gojo emru langu jo ambokaya ana amaluka salih ujo ambokaya mimi dazila njema wakauzifanya mimi nde sadaka wakaufanya ninde zaka mimi nde zifadhila zila wasaidie mru manze mwesherewe shila mimi nde zifadhila wasaidie mna moto la kamade zifadhila zo sipia ngezija usura za mwanadamu kaburini ha hata wewe ngoshangaza ujo jana na vushe jema wodomba badingo mkonro antamini yewendo ujo hambia ukaya ana amaluka salih wende wanifanya namnaini wende wanifanya nukenro wende wafanya ni hunishia Ustad himan la se madame le présidente ye membre ya Lyon mamana dia so ya saha oni sauka ya rendez-vous Lyon le 15 haisa te signature ba insha Allah ya henda retraite wa wade waili ikawa wahisa waja rilo naona kubali kangarjo wangalia avemana huja waja enswabili na fundi ulanse dimission ya heila abo wakaproche abo ngio amando la mdu ya roa owandu prezitwa jana mengo shenda pwe wajana yamba kabango ndo asilimu yenda fondiani malaika wa mdroni no wa roa mgwamba na mbime mmone mahala basi hula yaka harumwe maaswi haroha hula asa approach hunu yendo yafanyesha ibada mgwamba bwasa akarudi ambeboni basi baindeli ebonge wanu fundi hamba lelo enswabile ndenswararu ndeze video za kahuja abwaka wa kurudia fundi hosoni mwa fundi ngono yabo wakati yo abo ini pasa mimi ni idunge hato wandu wa turetewa baada yabo yeza hajabo zabu shini za tijinda ubipia ngazi jama no misihiri no hime abo wazidai wowo endele bas aizo tijatimweleza ni namna hiyo kaya zisodaka mzito wao izo kamjala hasara wale wao aizo ni wazazi mlio Paris ikaka mtuona mbamro wale wao mzee Jimba Lyon Chiramu Marseille mimi ngami Paris wale wao ni anzo afanye sodaka wale wao na tunambia mtu mboshani nimero mzee Jimba mumpare mumboshe ili ritoe na mwana ule mwadele zito no walo pari maupare to we numero yabo ni ulopari ya utujoshinda ya haja abo ulio ujo upara wende wamesheye kamtue numero arma ya video wale wao ili wa elopari
yani pare insha Allah 64 9 3 65 wango yafishe harumwe video ya hatu ino au na mamu yafishe hapo. d'accord ujikaze kazale dina tsayo iheya Voilà. Nail Voilà, haizo ni udademlio pari ngam jojo para 07 67 64 93 93 65 voilà Nail nagamjom para ustadh Nail nyimlo pari para al ustadh Nail Ibrahim pari rifanye mu ihsan wale wao mimi bangu mimi ngamjoto emba be hang wale wao mimi ngamjoto emba be hang insha Allah wale wao kapiteni Jimba kambo kaya sangamine mbabe hangu amdu para kapiteni Jimba nene joniki adresu ka washa mdate kaza au mbaba kaza au mbu kaza kwa ngazi yongejwenda abongo ajo uona alafeka arsarira ritanga ya mama bole wana tiwanika le karte ya gashi ha Abdurrahman au Kiko watia wangwajo unere ni wabesheye ngarjo jimlisa rione mbabiranga mjoya mbabano Gwajo wona wasili hola pitali mde wasili mzazahem na mwanaola ngwajo wona yonde namna erdarasa yoti madhhabi karjo ka ujatungalelo sha yonde kiatu iyonde kiatu inshallah sikari dodziha au kezitona ushahidi kazambishi hema na ramba vanu ndavo mwandrazi wonao vous restez tranquille s'il vous plaît. Angamida mina na zoni vano wa tom sajaba d'accord aizo ngari para wazazi wa pari tazahamu tarahamu wadazi walio Paris wadazi mlio Lyon wadazi mlio Marseille wadazi mlio Nantes wadazi mlio kwa darasa tena hata la Réunion Marekani même Vietnam wale wao ngari mpara woni tazahamu tarahamu msane mri mhubiri ezire we Komori mhubiri walio wawade wale wanafanya njema ambayo Mwenyezi Mungu tujalia haina njema mjazifanya Mungu juziona waman ya'mal mithqala dharratin khairan yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara bas yabonge mtidazebo wazaze na anarkane ye notinzima ino namwambia ni ridolisa oma handicapé watsona midu na mihono shaka bati video wala mrujo fanya demand yabo rikubali rafundi jaka hajato wa decision shaula ufanya ze taratibu mwalimu gashi no wanrahe waliohula wadove zirewe mbahindu wala waunguhe mihono ne midu yongio wajibu nedezebie ko wazaze wanipara riundu maru ritsanganya riundu beshe sonra milifra he darasa kamili ribesha mwalimu gashi yenda mji fulani unikerewe fulani 20 euro haumnike 10 euro guchojo undambandu rano bakibo pharmacy taleni ranzibo trasi atofanya elinu banu hata rali jana za shikomori yake kazi Paris yardaju ya matsaifu endeza gejoka kairi embabiyo karna uransi hosaidia ema handicapé dema handicapé shamana ujozalwa el maarufu auze lapitali za Komori haja handicapé ma daktari wamba we mwana wenge lazimu ya roho mbaba yana mzazae wa wanyongo wajo na mbahizi watita Jibril watita erdarasa kartuta journalist mrambe maislamu khaswa tandele chamala erdarasa alafu ndi Jibril no wakomori wamba bala warendewa wamba kwa jarendewa ndrongo wanzo warendewa kwa tona kabangwa wanzo warendwa ndrongo entre dema handicapé doanrujoka na naam haizo shango juu kafundi hareje ngoja kafundi ula na roho izo zinra jina izo zinra chama saino izo zinra jina haba saino ekangwa fanya ngwa 1000 demand na ziseko henda mbeni Abu Rasulani hao hafundisa Saidi Abdullah nazibe hayo nazibeshe sana Abdullah nazibeshe no la wandevu za hindini wala wokongwa wajuwao shawati zibeshe kunu watinereyezo nwazibeshe ya Abu Rasulani mbeni na fundi Said Abdullah ni hambange Marseille ola mrajina ola nsujo ola ndobisha nsojo mvumbwa bana nwado mpesha bangwa jwa uze konti zangu wadunga uze director zao waonobwar la pizza nwawatine wawade wa hawo ne mahutajio ya hawo watibe hunu hawe kangwa ngwanerea ushano alinde eka Jibrilu hasa haja hatowa ye decision
ndunjo jwauneri shaba sainu ekaye mzaze mwade we ulo hospitali yamde nimna mwana ulo mwade litsola rizitrete abo bahinsina biyo za hoenda ekatindo wananyasi watsona midu na mihono uri wabemba nruwani wala afwa minkum wa jazakumullahu khair. Insha Allah no deheli hiyo ngabandikao ngwatabi hao msaada wa Erdarasa wa sejo wandu waro hao ngabandukao ani wajojibi wa nando wale lao nsani we ha o wandu washindwa banu ngamina video tsazini banu wandu washindwa nezi nyama ona amjota video tso banu mrungu denzo ngabo mzade harenge shonode harenge nankungwa nzo hasafa program akalela mjotinze mnanku basi yemba yeda honi ya mwana renge shonode yimzingara ngutsona kwa utowa roho yimzingara mzade wumono yihalema nza jawu hale mzade la pulenku haipulila kaja itinta na ilaka andatinde ya pihemba inru yale yemba isikiti hatemba keja una kabadibale kenku ila itinzwa yipiwa bala mjola mbabi mjola hatona kaila roho wallahi amjoitia bane video hiyo ba kaza yabo ndio uendelea niwonise wandu mabizevia aya bona riona nimemka okay mon serja chef marhaba jazakumullah khair kupe hiyo mdu couper c'est bon wala marhaba menji hama watukufu hamande hadisi na mwambiao ni haba hainu ngamjonda na umonisanie video hiyo mwoneka wakomori kweli washinda hata nezi nyama namwone angalia mzaze warenge ujaipulilie nkuru namwone tio harengesho nde emba imzia ishemeza Allah maskini la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah hata zinyama ngizo na imani ya irumbi rahano wa komori ano ngarenda otru badati na muhime tena na wanu wadongo wabone hao dezaniri zamba vano ya mwananyasi choi guto mjoto wa video nani kause kamera wanzani wangu mdunge mkiswa taun tumwabira katwari wajiri habari za furahisha swafi akanga msihiri wakondo heka ihatibuka jaja alafu itunde mwananyasi wa Uganda yakauhea ya mwananyasi mudu mu Uganda wajum sirini watu hangaliana na mastajabu za habari zila ezra sabu riruka monsi wala sili hatibu waka asuli hatibuka jaja selama ndo tunasha atova ila tenu hazini au katova kombinezo ebola mtu fanya hazara mastasio baada kuna mastajabu swafa ila namna kwa akaujua sharabu akaujua ya Qur'ani bali hutubaka hito washa ikaujibia wangu ikasababu hata jotimiza hutuba sha wajuha markaz Tarbawi wakamtukuza wafanyile mna shughuli hasabu ndio za rongozi suo de mwananyasi huo bamra tudo dharau mru bamru jua mrunge hade ya mru na mwone bwa akahutubu asili ndio nisomuni njira tu ile harma za jerizim ya ndani ndo kati kwa dhara mwanani kwanza mdhara ushauri parsaka imma wala hasu hanawe au parsaka wala mdoko yemdumra Mungu hanawe kama sio mwapewa mando kama dhara mwananya asabu mahala yangu hawa sababu kani maisha haya na mali kauli yafanywa hazi presidiwa zaka hizo ndizo shetani hamba kaulani wa sababu hizo akabeka kanza joni sake wakairira na sayyidina Adam alayhi salam baada kauzi ramba hano ikatihindri ana khairun minhu خلقتني من نار وخلقته من طين لو يهمانا كايري ميتانغو همالا كذا باهي وهانغو همالا كذا ابو ميمي ميكايري هناي اما لو كما كان وبو كابيتال وكايري هنا وبو مي جينزي وبو هرمايسي وفلاني وكايري هنا يسي وفلاني اني لو همانا دمنا يوم جو برسكا يوكي بوري تشوتا باساسي مندا ما سموجا هنده ماسو يا بوري باهنو تو اسات سينا يا هودي مو دراوزي حاز مريها تباهي وشا وانرو هربلان وحسيا او
bayo hamya kaindi soma shala tujo kahamanda wala oloporo au soma usijo bala maguru wetu no hadisi yo ngamjoshele mwana nyasi bahi wo aunde hakati mizo mwehahe bayo basa kumorela bali amba izangu haso shindo dingu huzo bahi zero ngosudia sensho mjini bala wala tukanda soma jaru zangu shindo ni ani laibu ya kamili uko keja stahiki mwanadamu la diploma ya ndugu zangu no hamandu na mavupezo macho sibura bana singufa hanza haya au watu mndonzore mafugonzi kama timbilo ulona lisansi katwanza ya lime ulona truaza wanopia wahabu jua kaanza au ka ima kostimu za mafura hawa ndo Faransa shahadi sakana ndo lima hizo fikira za shindo ngoni halisi kumorika tundo mahala bokasuli ikamanzo de mwananyumo bayo mpara msambe ani haribala shila hedwa shakamili ngumparo ebame kula kajahuli mbe ngarutoka hunda ziwanda huu ngarutoka hunda nyamanda huu yakaula kajali ngarutoka ulaje alafu eba kweli wando ndo wakasuli kabla ndo dalilisha au wando ndo ilazimu watu kuze mtizenda usoni hasibabu ndo watu ambe ndo walimaji wafanyao alafu raja haweze fikira za shijinga zinu karna pora jona baba hata raja tukuza wala bokongu singu hongoloweza nguza hengulo shaula shahalali raja tingulia wala bokonga katibwe juu baada hunda lisasi baada hunda doktora amondia ka juu fa jabania hoto kansi za ubira na karna pora jona baba mwishia mratido jikaza kanye wendo baada una hari mafudita yanu ya jiriwa havaha jimba hindi jimba hasomwe jimba mrandali enda Faransa handrabo kalipashia handrabo raona jindo hu namlire hobeli jindo hu narta video ya saa ila yabili muono ulawaswia yabasa amkazo yahemna mwana hatu rafiki ikaonge haruma umji wa Panda ihomba jini wajau amuitie video yahe mwishie beshengerungo hambavi taala wabarakatuh kwa leo roza wa Komor surtu donga zija kai dunia mwiso waujoka huja mru hamada jale edajale hasa telezo wanaye ngarwa unao armaze internet wasubi yao wala marenda zema bahimwa ngazija surtu wa Komor wa Komor surtu wangazija rafiki ngazija mtifunye macho na mbwe macho rombeze dua msifunye macho na muyabu rombeze dua emazetwani wao watao warenda zema watiwasubie abo sina makalima menji ya umabiani kan na muombeze dua ndondondo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gamwendo na utahaya saya ya hahe mwishilie rafiki gamwendo na utaha video ya saya ya hahe video zinji bano nanzoni zitie bon ndio sur Facebook rafiki rafiki sumona huno sumparsa huno ilandio na iparisa shanga mjo tsaha nyirajina ba to hambade mandazema chakaja ila kajavenu wantujua ngemhara ngemnanyile haku shanga ngamjo tsaha video za hahe
kauchimwishia kaudhukuru le chama la Erdarasa na warumishi walo ni rais ilimumwishie mnawoi hajuaranzido mfumo lanuo huja hahimi yabo ngejumwa udafi o wakomori katsudafi ujibrilu wala jimba wala tiramu awe Erdarasa ngwambio wako ngudafi wakomori ezenjema warendo awo emle msimshahindri ngamtsaisi wawo havenuwane no wandu wa wata isabu shanga mjutaye video ni transfere hunu njeni moniseni maudu biidhnillahi alkarim yekarishindi rende ho nyirumani ngwari waswilisha babu salama na rendele za sayatena njarwa habanu mpaka ze video ndo nizo vanu wono wanu mafundi wanu watowona zembi zijiriu na mwishie na mwone mwana mshewoi na muhime mwone nabo ngena haki ya mbezo ya nzao abana mwona vanu video ilaende da mwajela tibe wala saino namwishie ezijiriu namwishie ezijiriu helemna komori watomola omanani na wongo wona haki na rishile mwana mshimaure woi ratobona haya ana basa van vandenda obani mtu mwenza mwana wapewa hina mrenga mshikite hanyuho be hibaki vanir simtia senara mhenti labwe bahari nvavo aliwe namba mpata kome tamu mbwe makyo yanyu wajeni mlio va maurevani mkiena nyungyo Faransa wasirita huarike na Faransa ema na ritpashiao mana rakota harike libru ripare mapapier pashie wanyu mahara yamba makota dependance ala con ala merde na mwere maketi na dependance yanyu ala con ala merde mana watuani wana ufuduli na imaoreni maore tikomoru maore tikomoru simambia nizo fete mkena nkidizanyu mana wanyu musujirandari msomu neka masoma majishishu safi mwakofikiri vale masofinga mbuzi zanyu mshamuzile hunu leo kamuspara mwavinga mbuzi zanyu machazile ya maore kamuspara mwacha mafanya maore de shitaha malima marindi na muhogo muvele ha mbuzi zanyu do wana wanyu na wajuhu wanyu na zile mbuzi zanyu ziriwe basi mali zatu wana wanyu wazimenya maore hunu maore bani mtatoka upare nvavo timalavu wala tibwe mwana mcheni datoka upare nvavo lakani maore wa muzorongwa kula kati ambala kan fo mana maore datangania na wanatawa afanya upeu basi mwezi ngwatu atia masera pia mabare nvavo tovira babu masera tudo yatoka wabu nende wana wanyu mana wanyu kamnanda bo maore nsi yanyu wala kaitoka yanyu wala tasuku in kaitoka yanyu basi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ito mshukiani de wanyu hanyu ho matailio msuiba wade hanyu ho mana wanyile kamshida maketi hanyu safi wami leo mtu aifanya marka sundi ono video vani ayatullah haifanya vani amba wa maore nyombe kawasoma waede nyombe kasoma abonsu mwambia nfete na mwambie fundu wanyu amba tanke kaba wa maore hanyo ni hahi asika hashiza ya tamrege mwezi Mungu wala katojwa dunia lini mbalo jeje au jeje anyima dzivavu mbari wa maore kawasoma wa maore kawana madoktori wana wa maore kawana jau basi leo imaoreni simbubuani imaoreni simtian isimpatan shizaya harman sizanyu mwanyima asubuhi kamtenda mbio mwende sambeli nsizanyu mtoenda mbio na imaore na maore alawa sili siyanyu yikayanyu mkini yako tau kaporoka yanyu mzuani mgazja mwali maore arrêtons vous basi vo erlemewa mana tena kamshishuka hunu wachamarenga chini ndrogwe chini siri mwaitia mwaivinga na marikabu mwaishikiza mwashaishi ntinzwani na chini maoreka yanyu mana chini mrengo vani mvaidziwa mshau hanyu mana chini maore yanyu wani maila goma ruso zanyu sforwa mana chini musifa maore musila maore musunwa maore magaza dubultori zizo wado daiba zandaza sirikali waiba uzandaza watu wandai wama banga dubultori yao maore kaketera mabanga dubultori basi wanyu jelimka wanyu ba maureni yanyu kama totola maure vani namba we maure hivyo be maure ya tonga takomorka isenda mbili mana mahima subi kamtona maure kamtoa wanyuro ngwari wasihunu na ima subi wasikarili karavumbua mzwani antini karavumbua mgazicha anatini karavumbua mwali
bana tiniri mvuade mzwani aretu wasi pia damu zatu zila wao unariena futuru na wantu wao ili watima bebe wala tuwajinga wala tinyombe wasi risomu wanyutuna mchikeza mujwao Allahu yanyu msingala gona wantu kamsirema hodi yo ihe havishoni amba mtu ngala kuruna wantu karema hodi tandrani hamshewaho waimongia ndrani hamshewaho harmai Qur'an ilazimoni mwawe mme wangu rongoe hodina volera yo ngenda ni hamshewaho newo mshewaho wamfungia voishe kensi juha wantu mlao mahivinga kwa sa mahingia apre mahinga mshamahirula na urumenase waparo kia mgasi jahuna fanya tongo nekatide wanyu waparo kia mtoshi mwala fanya tongo nekatide wanyu na mazari leme wana wanyu na muribawu hii wasu wache mazami nekari kubali kubali mba wanyu watu nekari haraye wantu wache mazatu safifi le mazari leme wana wanyu watu wabuli na mkiliza wabandaye wana wanyu wabandaye wajuhu wanyu waheo wanyu ilio kamba de mlio vwenze oho wanyu mtonga upia badini maure hunu wambila mba wanazani beti zizini wasifanya upia zini wanasa wandu wazifanya risishwa fete mba vwa wantu kwa mazefu warangu hanyu oho vwa walio hanyu oho vwa walio dushani babo vwa wakadongoni wao mazawa dongo mazava mwezi Mungu afanya zahi elewa maana wenyewe wafanya hazi yao basi walio dushani babo ndio watofanyiwa na mpartage video rileme wa roho zatu basi rileme wanatawapara baki wala maurevani wanatawara ruwashikafani fani wanatawatumama na mpartage video waipari wanatawatumama wararu wakakafani fani masimoni ya mama banga dubulto lushoho wapara baki wanatawande Faransa wasiashar na batima na zi empoza wa mayatu za wababatu na zi empoza tu mana wa maota hazika wafanya uzatamati na shurungu kawana empoyo vo wasuiliva suku watutongia wanu madawara ruwa washikafani ya mtapere wa unsu wafumbua feti kafani ya mtapere masimoni ujoho magojanu wanasawa wararu wa mwa parke rujwa na wamao basi wasinyama diswafi Faransa babu attention maziona wayanye babu wahila waho washuke hao maana tini mwana wanyu washawa somo vani wapara msomo wala wanda wasoma Faransa kawasema hanyu wanda wafanya hazi matika usirege hanyu mantini mwaila Faransa mregeo maure mtapara sejuri ya hindi Faransa na mwela vani mgazi jai para mapapie babu nsujo hambia baku mgazi jai para papie ala wa maure waika regea maure waina Faransa zami aenda Faransa waenda regea hao ngazi ja mwali waenda hao waishuka vavu arengia mfio yangina babu ande hao wanyu waila ho kamna hanyu wanyu shuka debani wanyu shuka de maurevani wanyu jade maurevani wasirendela renyo ula za wana watu risha hatu wana watu washe hatu watafanya hazi na mwambia ujama wanyu ula wao hanyoho ama mseda maure mazunguhe maisha maipara maisha yanyu mshamrengeleze nti yanyu be maure wasirengeleza yao yode upepe mlona ukamnankili mba maure kasoma wanyu msomo mnankili besili zamati wasima dari leme wana wanyu leme wasafi badari stamili takarisishinda muri hibia zime mazamba hunu muri ngilia hunu c'est quoi cette bordel de merde là hey wantu wanoto vura dikia oh no pas possible mtu yashina wanyu na ngoro majahannama mtu atoshinda yeshi oui pas possible mtu yashina wanyu na ngoro majahannama mtu atoshinda yeshi oui ele voilà watukufu bon abo balarielewa sha mzuani wa Mkomori mwali wa Mkomori mwishia ana ambaze kweli kama mngazija umali usoto mngazijeka hundu papie mayote haja Faransa career hiyo tena jamais wajuao sha enyi madhamana wa Komori enyi mafundi anyi mafundo mjiona ubano na misomo wado kuvungusha ulemenguni kamtuona haya no wandu nezamba ubano no wandu misomo ya hanyu ngerudia misomo ya kufuru na wadola uso na ukontrol wana nyanyi wanzo warendezema kamtuona zinu kamtuone zieze mro wangazi jamaore kamtuone zi mro wanzuani kamtuone zi mro wa mali even zesi abizo even zeli muzanyu za kusopula na shewo marhaba mama asayidi Yasin marhaba Marseille za utokontra Jibril bahi even misomo yanyu Davona bani zesha tijoi mabana nganga mwaje madzina tijoi mabanu mrondo ni wajambise pia ajoka 100 wajoka 100 ndoko hindi ndoja 100 wala sali mwa 100 ndoja 100 ndoko hindi mwanadamu mfa yaona amjo huwe kauni watifu kuna kaufa ojo ufa wanruanu sha dommage nsuwa jua pia tijanzani wajue pia ni wahimiseba ni waberema ya internet ni wajambise zaili muzahawo tizi jambia tizi nyi mafundi mlovano
mwanzo mvunze le sutula wana wa Komoro gamuishi yao zile video ya mwana mshema oreola hizi elimu za hanyu ngamjoka uzirumila makaburini au ngamtongo tsamje zijezi mteni mroni kamfanya masove ye Komoro Jibril afanye mbabi inungu sove watabi au kamfanya manjeza shanga mumdea wana humlapiza na urilapiza ile Komoro na mwone video ila ndo uvungusha ule mbinguni kamono haya na misomo ya rabu hani ya soma si Jibrilu ulona imani ulona irumbi usikilio ramhura mtiti raya mjua rato humjua sharinga mjime vanu mdofanya zendevu za paha ni zendevu za mihundaji ha mwamba kala ule ano vrema basi bo Komoro nga mumlahoni sitati mlahoni video ntuka zeza saya tilemewa le raya ulamba Henry jamanzo na lemba hino mumlahoni ukaye le 15 madame la présidente mama Nadia Andiaba ye mzaze tswada ho hatu ulio maore sada mama bole hasamba rendez-vous de le 10 wae mama Nadia hunu ulio hamba rendez-vous de le 15 wo wade waidi wan ye mzima mzaze hatu mwanamshi hatu ulio harumela pitali ya mne ne mwana hatu ola ulo madele dito ye karifanya regle ze problemu za ho wandu wawo waili kabati video ya mru joja abantu hata nitemanani ile kafundi haja yabo andu jodo wangalia yabo dema handicapé e karisari demare ma handicapé ye devoir ya mwando ya handicapé wa mwando de mwana nyasi mistwahi anafi shindini ye devoir ya bili de ya tonto wa hatu mshangama hamame itsanzeni izode ze devoir kaondo lona demande zao za ranzi deja lona maha wanusu fundi ya tuwahi ya tongo zitaula no taula wakati wa supena zilungana waje wala wafenyiliwa fundira akajajailiwa vangu ye period inu kafundi hasa nge haruma misafara minji ntina urenga video toka yonti wale darasa karna urenga video ya mru ajali haumana zalwa madanza roho haumru ya no dezembili zinu za hemzaje ulo madele bele ne mana hatola izjodunga yabo haina mwezi garjodo trete wa ma handicapé wa hili rekamumwali rekamzuani rekamgazija shaize ya wa mwando ma handicapé wa mwando jowa trete walwa anatanti kaunga sina maa ni mwana nyasi anafi mistwahi shindini na mwana nyasi mshangama itsanzeni hamahame zone ze devoir izora fenya wasupe nizora fenya jimi nizora fenya moxi nizora nzori wafenyie zone ze devoir rijoenda nizo uo muda uno hatafundia jodo timizi ze haziza hizo ya jia kensi ya vumwembari mpaka nda yabo mkabwa jimana kapiten jimba wahe darasa Ben Ali Ismaila Muhammad Junaid hunu liyo ngarjo wonana osikuwa maudu bi idhnillahi al-karim yakamgware hansina mu rede honze mamji rija wa jazakumullahu khair na muipartage video yo haku wangazija yo ya wangazija ngarjo mbado wa Komorisha khaswatan ngazija waone surtout ngazija na mwani waishie ndro ya video yo nyika shukura kanyina himda tinde mashishio tinde macho nikamkozo zero kamrumia hanyo kamrumia mihono kamrumia ano bahinga mona we video ya mwisho naikaza bana esa maureva wajota baraji ngamjuka honada subhanallah sababu hema authority wa Komori watu wonaze kufuruzila na wamnaisi wanazisi watu timuzishiwi hoto shindwa kamnike Komori banga mjowona ngamjowone namna haini mndu kujoka hao nafasi ya wa aunda zida mwana nyasio yejimba ngojondo wake president kusomo hindi yungo utitahebu zijue ye kairi hano wanadamu de mra Mwenyezi Mungu shaka jamba de mrulo na diplomu de mru ura Mwenyezi Mungu uo de wakairi shati de ulo na lisansi na baki na hindrini na tijiri na idara endeza tanjodo fikiri ni parse aya na mjota abia
kalamba hene inna khalaqnakum min dhakari wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'araf. Wala sayabo inna akramakum inda Allahi atqakum. Inna Allah dabo yekairi de Mwenyezi Mungu inna Allah alimun khabir. Yekairi wahanyu sinde ulona lisansi, sinde ulona banki, sinde ulona gebese, sinde ulona tijindrini. Yekairi wahanyu de Mwenyezi Mungu baminga mikairi rahane maautorite wa Komor haukanga Mwenyezi Mungu amsikiniwa wanadamu, amsikiniwe mayatima, amsikiniwe wazate tabwana shwa huzaya watima omezi wende hola pitali wanda wato wana wa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul yabwe mana natujoti muruma nsiend ko irumbi de shantao hadani na muipartage haku mama Nael. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.